Kumsang ni somni pani August ni somni pani kan lo chung kai le ta Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jong jong te Sipai kan buk thau chau ani Russia le Ukraine ta chu kumchan vedon mai Indo in hun an mang toa heti kara hian Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ram chunga Russian sipaite anchet dan chu tunaya na zoka kalpui zel turin ruam manna an nei thu apuang jara hemi nuloka hian the Financial Expression report unpack dan chuan Russia le Ukraine sipaite kumchan vedon mai hanin daw nuwa trumdang jongjong an lati ngai mi lawangin Russian sipaite chuan chin chiana melung an phuna chu melung chu Odesa region chunga phun ani tani tin an puang jar ani the Financial Expression report unpack dan chuan ruapui vanon nasataka asurang main Odesa region chung le Odesa Khawpui chunga te Russian artillery lian tak mai ta chuan bom anron kap chuaka Russian sipaite hian Odesa Khawpui chung le a chevela hian missile tamtak mai anron kap luta heng missile jongjong hian anron target le anpitumber chu Odesa Khawpui chung bulok Ukrainian Black Sea port chu ania hei tun naya Ukraine sarkarin thlai thar chua chi hrang te ramdang nena a export na supply pek chuana mun poimo tak ania grain export hub tia soi ania helai mun hi Russian missile hian nasatakin anwai chia ane hei bakah hian Ukraine ram chunga mai ni lo Europe khomol pui pumpuya nuclear plant lian ber tia an soi thin Zaporizhia nuclear power station chu Russian sipaitan nizan zankhuwa khan bomle silai ji hrang mangin an bayani tin the Financial Expression report an pe bok ane Zaporizhia nuclear power station chevela Ukraine sipai omta chu nizan zankhuwa khan beih ania Ukraine now English in han report dan chuan helai hmuna bompuak ri le rocket le missile ta hi apuak na sa hlea engtiklai main heng puak ri hi a chol meu lo ane hetianga Ukraine ram chunga in beina akal mek lai hian Ukraine tan hian thilpoi mole chin chiatlak tak mai thil pani athleng rol dona chu August ni somni le palia hian anidon ane Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nizana khan ami puite fuina turatan thucha asoya hei hi the Financial Expression han report dan chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky hian anrampum puitan Inralrinna dar havwani antia achan chu August ni somni le pali hian poimo na lian tak mai anaya President Volodymyr Zelensky hian asoidan chuan Russian Federation in February ni somni le palia Ukraine run tura thutluk na apuana Ukraine anrun tranchia trangkhan naktuk le August ni somni le pali hi Ukraine runa beipuyan thak tharuk na chia anidon ane hei baka hian Soviet Union hunlai khan Ukraine chu Soviet Union member jinga telkha ania ramhrang te in sui khomin ramro puile lian tak mai andina masa Soviet Union ake chiat nuwa khan ramhrang ten independent an hua Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan August ni somni le pali hi Sovietin aop na hnuai atanga talchuaka Ukrainian independent amu champha avai samthum pakhat na anidon ani atia hei wang hian August ni somni le palia hian thil danglam tak lo thlengai turangai ania President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine rampum pui hi Russian President Putin a hian August ni somni pali kumsang hi somni le pania hian lak felvek tumin beipui thlakna lian tak kalpui turin ruam manna asiam meka Ukraine mi pui jongjong ta chu hetianga chetna nunrong tak mai le rap thak tak mai laka hian film khur tur le Inralring turin ka hriat tir chauni atia Russian President Vladimir Putin hian engma ti hre anei lawa tuna po hian anram chunga mi poimo tak mai high profile ta jinga mi chu tha ania hemi chungchanga po hian Moscow chuan enroll na anei nge karingani atibok ti chuan Ukraine ram chunga President Vladimir Putin chet dante anram chunga achet dan jongjong ta hi soifiak thiam ngai na po omlo khopa nunron na rap thak ania adik taka soi chuan Moscow hian nunron na rap thak takne na kanram min chu hi atum ngai dona Ukraine Territorial Defense ta chuan kan leilung chu venghim thai masala
mi pui veng him turero chuan kan van boruak te chu no fly zone eng sarkar le eng pol ma in min puan sak dulowa chu wang chuan kan rama khawpui hrang te thingtlang le khawpui te nau zong zonga kan mi pui cheng te hi van boruak atanga min beina laka hian kan veng him theilawani ati The Financial Express chuan hemi chungchanga hian report unpack dan chuan Moscow hian President Volodymyr Zelensky thusayang hian thiltum chu anai mai thayani antia achan chu President Volodymyr Zelensky-a'n nizana thucha asoina asailan jingami Moscow khawpui dai fema in thana rong tak mai kha ania mithen khatta chuan kan lo hreto mai thaya nimin pathiania khan Russian capital Moscow khawpui dai fem loka karbom manga in thana rap thak tak mai athenga khamitruma antha kha mipoimo tak mai ania ultranationalist Russian ideologue tia ansaithin Alexander Duginafanu Russia in Ukraine aruna wanga Ukraine ramchunga Russian sipaiten dan bo chen tam tak annayani tia mitam takin anpuna le media ten anpuna te ramhrang ten anpuna te chu Russia sarkar nena chui chian rota ngen na thelut fauthin tu le engtiklai poa Ukraine ramchunga thilthlen dan chu uluk taka ngai tuarang thin tu ania mase Moscow khawpui achua san rual hian Moscow khawpui dai fema akara bom anlo kama Moscow khawpui hi achua san hnuloka akar hi puakin nunna achan zuita ane henu thina wang hian Russian Foreign Ministry le Ukraine Foreign Ministry ta chuan inpu tonna annai zui ngala Russian Foreign Ministry chuan kanmi le sa Ukraine ramchunga thilthlen dan uluk taka thlir tu le danang taka zalena thui taknaya investigation nei rondil rang thin tu meichia lano pangtak mai hi Moscow khawpui dai fema tha ania he thina le Ukraine hian inzom na lian tak anei kan ringani tin Ukraine hi thiam lo an chantira mase Ukraine President Volodymyr Zelensky advisor chuan rang takin he pu na hi annol thu apong jar zui ngala President advisor hian asoidan chuan Ukraine tan chuan hei hi thildik tak ania he thina chungchanga hian inrolna pakhatma Ukraine sarkar chuan anei lowa achan chu Ukraine hi criminal state dan bo chia chet na ram hanilopa chutianga chathin sarkar Russian Federation ang hi Ukraine sarkar chu ani velawani atia heiba ka hian khovelin chiang taka hriat chu Ukraine hi firfiak polte tom himna munle firfiak pol ram hanilowa Russian Federation hi firfiak ang mai chathin ania Ukraine chuan Russian Federation hi firfiak pol rama kanpom toni atibok Kremlin chuan Ukraine ramchunga Indo na thlen mek na hmuna thilthlen dan chipchiar taka investigation la chuichian du tu chu anthata Moscow khawpui dai fema in thana thlenga hian Kremlin chuan thuk takin inrolna anei nge kan ringani ti in achanglet ngal ane Mikhailo Podolyak chuan Ukraine television na thucha asoina he thilthleng hi thilrap thak takle manlai atangtoa Russia in athil chin thin ania Ukraine sarkar chuan August ni somnile palia hian kanram Independence Day hi Ukraine khawpui hranga lom turin inbuat saina kan kalpui meka heti lai hian he Independence Day kanlam na tur ti buai tur hian Moscow sipaite chuan mun hranga lo chamna anto tak boxi wangin kan khawpui hrang ta chu van boruak atangin voin thleng khan min bei zui le ta mi santam takin nunna anchan toa Russian sipaite hian anop chin chunga tangin mipuite chu tiluina mangin ramdanga tlan bo turin annor chuak boka achan chu Moscow sipaiten anop chin chung hi anram chunga puan andu wangin mipuite hena vote anla dona mase anmani thlop lo tu mipuitam takta chu Moscow sipaite hian tiluina mangin anum chuakane atia Ukraine military tele regional official ten report unpack dan chuan Russian sipaite chuan Ukraine khothang lampang khawpui hranga te target nain strike anneya chutiang bok chuan Ukraine chimlampanga air strike lian tham tak main annei boka mipui nunaw poisailo tam takin nunna anchan pha Russian sipaiten kanram chunga khawpui tam taka beipui anthak chan hi bommanga Nikopol kananen khan inkung kaina lian tak anain kanhriani atia Russian sipaite chuan dot phua chopin Zaporizhia region chunga tang hian Dnipro river le achevel pumpui chu an control na hnuaya anda theina turin operation hi an kalpui angin anin soya
Mase Europe khomol puya nuclear power plant lian ber mai chu Ukraine hian anaya chu March thla tang khan Russian sipai te hian an thunun na hnuaya le an control na hnuaya an da fel vek towa chung mun ta chu chulet le tur le beilet le tur hian Ukraine sipai te hi an cha chuak ngai lowa tun thleng hian Russian Foreign Ministry le Russian Defense Ministry ta chuan dot thu lir an chua Zaporizhia nuclear power station le a che vela Russian sipaiten bom an kalua missile tam tak an kalu thina hian mo phurna pakhat ma kan nei lowa kan sipaite hian helai mun hi bei an tum ngai lowa lu chua po an tum ngai hek lowa ma se helai mun nai vaya om Ukraine sipaite chu darvek an du wangin Russian sipaite hian Zaporizhia region chungle Zaporizhia nuclear power station chevela tang hian in kanara thak tak an chok chuaka missile te anon kap chuaka mase missile an ka chua tam tak jinga mi te chuan an target fulawin Zaporizhia nuclear power station chevela tanga nai vai taka hian tla aum nuala hengte hian Zaporizhia nuclear power station hi himlo takin asiam ta jokani ati Ukrainian President Volodymyr Zelensky-a'n mipuite hena thucha asoyang deuh hian Russia hian chet atumemi ti chu khovel media hrang ten zonan nei anita achan chu Russia hian Venezuela war games lian tham tak mai a hoi hot tanta ani he war games an nei chungchang hi khovel media hrang ten an pungjara India media Hindustan Times in report an pek dan chuan US le Western Houten an ram zautuma ma an lak mekna President Vladimir Putin chuan big message thucha lian tham tak mai chu an laka hian an hu chiata ni tin han reporta President Vladimir Putin chuan Western ram hrang ten an laka hrek nakal puin har satna chi hrang siam sak ma sela tun thleng hian thian tha ala nei rengani ti alan tira henga thian tha ta jinga hian Latin America tanga ram then khatte po antelani tin han report ani Russia in Venezuela war game a hoi hota hian Venezuela sipai tam tak mai chu antel vea hengba ka hian Cuba Bolivia le Nicaragua sipai ta chuan anzom vedonani ti an puang chiang to bok ani Russian President Vladimir Putin chuan he war game hi Russian Military Olympic in Latin America tin havua khera US tan chuan hei hi mitmim lian taka achang tabok ani tuntuma Russia in war game a hoi hot hi military exercise pangai angkha ani lawa Indo na sa takkara sipaite anchet vel dan tur nun chan jirna ani deuh bera Russia ramchunga tang hian sniper thanhem tham tak mai he war game ma hian antela military lama expert then khatten an saidan chuan khovela hian sniper tam tak anoma ram hrang ten annaya hengjinga hian Russian sniper ta chu an chungnung berani tia soi anom nual ani chung sniper ro thap tak mai ta chu tuntuma Russia in war game a hoi hota hian thanem tham tak mai antela haiba ka hian ram hrang abik takin Venezuela le Latin America tanga ronjam vetu ram hrang ta chuan an sniper te hanron tho chuakani ti an report bok ane US ne na hian tongka thucha soilawin President Vladimir Putin hian Latin America thlengin thian thatak tak mai ram hanai zia hi asoa US le Western ram hrang ta chan chuan hei hi vaukha na le thucha tumtlang tak mai ani tin han report ane heti lai hian Moscow Times in report an pek dan chuan Ukraine ramchunga hian khopui hrang te hi Russian sipaite hian an beilawa mase missile le rocket mangte van borok lamatranga in beina tele ground na in beina athen na mun zonga hian Ukraine sipaite chuan tangkai takin tran mun an siama chungta chu Russian sipaite ta na harsan na thlen tu ania chung tukjal tur chuan Russia hian operation hi anai jokani tin an pungjara mase hetianga han punjar lai hian Ukraine media then khattele International News Agency hrang ta chuan report an pek danin Ukraine ramchunga khopui hrang ta chu Russian sipaite hian an beitran mek toa abik takin Russian sipaite hian Odesa khopui hi lak tumin an bei ngai niin an hriat thu an reporta Russian sipaite hian Odesa khopui hi an la thayani chuan Ukraine khochak lampang le Ukraine chimthang lampang zong ta chu Russian sipaite hian olsam takin an control na hnuaya anda theidonani tin an report bok Russian sipaiten Odesa khopui an beichun jom zelna hian nunna chanzat le liam tur jathi chiangkuang takin hriat thei anilawa
engtiklai point Russian sipaite laka hian Odesa Khawpui hi himlo taka aom ranga wangin he Khawpui chunga mipuite ta chu seltara anom deuh ranga eizon na kongkrang krang le sumdon na zongzong te mirathai le harsajok ten inhlona tana anman thin industry tam tak ta chu kharvek ani toni tin an report bok ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela kan channel la subscribe lo zong te khan milo subscribe sakjal turin kan som chawa ti chuan rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia